Guys, let's play judge and jury, even though God has the final verdict. In any case, guys, you all know Mos. You saw the show last week. You saw what transpired. Guys, I want to give you the reasons why part of me wants to leave, and I want to give you the reasons why part of me wants to stay. Ring and DA. Guys, what my man did was despicable. It was gross misconduct against him no sisilo bekeze kwishow. Mawayeka amadoda lento abayenzayo ukuthi they don't fully close umnyango abaphuma kuwe before bevula olandelayo. It's grossly wrong. It's grossly wrong, guys. Mabayeke, look at the mess esikuyo ngoku. With that said, I think there's no question about uthando lwakhe for mna. Absolutely no question about Lona. But what's making me gravitate towards ukumshiya, ndobana I feel as though we're building on a shaky ground, on a shaky foundation. Our start was very messy, and indenza ndingakwazi ukudecide ukuthi what's gonna be best for us. And ndininike i-inside info ngam nobhuti so that nani eyona decision ibe lula, ne? Okay, ubhuti waconfessa kum before the episode izono zakhe wacela uxolo. Ndadecide ukumxolela and maybe decision yam ufuna ukundijaja ngandijaja, it's fine. Also when the episode aired, he picked up the phone wafonela abazali bam, or rather ifamily yam, wabaxalela ukuthi wenze wrong, wacela uxolo, wa-engage nabo. That's point number one. Point number two, this is a provider. Since meeting him, basically, I do not know ukuthi imali yam ndiyenzani. I don't know. Salary yam. He provides for everything endlini. Also nam uyandi nakekela yabo. Like guys, imali yam nje seyaba yam andisayazi noma ndiyenzani. Ubhuti akaso stratmate. Guys, ubhuti akananyawo elirhawuzelelayo. Elithi hamba uye banganini, hamba uye bumnandini. Ubhuti akangumntu wobumnandi. Surprise, as much as engu-DJ akabuthandi ubumnandi. He only goes out like in a gig. Kulo gig uphofu ufuna unelise cangwakhe. So I'm not dealing with indoda mna that comes back in the AMs and all of that. I don't have such problems. Or indoda enshiya iye bumnandini or kubangani. I don't have such problems. Wenze mna umngani wakhe sihlala phansi ndisele brutalium asaliyeka yakhe sihlale phansi soyi-2 sibukele iTV sibhorana kuba siyabhorana. Guys, ubhuti as well, communication yakhe andifuna ukunixokisa. It's on another level. 95% of the time ndiyamazi mna ukuthi umyeni wam uphi, wenzani and why. Uyaripota ngubhuti oripotayo, guys. Zange ndimcele uzenzele ngokunokwakhe. Ubhuti lo ngumuntu othi if I tell him that bhuti I don't like 1 2 3 4, he fixes it immediately almost, because he knows ukuthi a happy wife equals a happy marriage. Yes, there's a saying in Xhosa ethi umuntu unesiphatho bhuthemba, guys. Oh, guys, one last thing, ne? So, I never lost myself in the relationship or marriage. I stayed true to myself, and true to myself is unelisi umntakathixo, unelisi prayer warrior. Sana, ubhudiza, unjoinile. Okay, fine. At first, bendiloko ndimncanga. Ngoku, nguye othi nkata mina, phantsi edolweni, asithandaze. So, it's what I've always wanted. A union based on God. Now, this is the funny part of everything. It's like, ubumbogoto kunelisa out the door. Like, ndingmatefa. Ndimtefile guys ubhuti abantu sisono. Funeke ndibanjwe for that. Ansakwazi ukuvula anything, ansakwazi ukulifta anything, ansakwazi ukwenza anything. Funeka yena yenze. And I think he enjoys it. But guys, here's a secret. Akadef. Guys, akakwazi ukulala ngaphandle kwami. Even when I've got work, like when I want to work till late, I must get into bed first. Naye ndimbambe isikhatlishe, he falls asleep, then I sneak out.
and then uzolala. Dumela Mzansi, ke tlo re we were married at first sight. Tempa le Nelisa go bontsha ile gore batho ba ratana. Dilo tse e leng gore Sponono o lla ka tsona tša gore Tempa o ba tsamaya since ba DJ o ba change o ba sa robale ka gae o ba phela kore nako tše dintšhi be a sa kgone go mmona gomme go kwagala gore be a na le di-relationship tše e leng gore di gona ka ntle o ba humane batho ba bamtšha a ya go DJ o ba sepela le lekgarebe le lemtšha tše ka go Nelisa ga di diragale ebile ba re o a hlompha se se le se seng a se dirang Nelisa se nyakang wa se dira ge a swanetše gore a robale o swanetše gore bona a puputletšiwe lerato le ya tuka a gona le ntho e leng gore e ka ba tsena ka gare so Sponono e be ile housewife o ba tshepile gore Tempa o tlo mo direla dilo ka moka le ka gore o re o ba le ka go applya a dira sela le sela eno ba ile gore mmereko o ba sa hwetše ke nagana gore le yena ka ge ile gore o ba bone gore Tempa wa morato o mo direla dilo tše dintšhi tše dingwe tša dilo o ba sa napile a lebeletše mošomo ga kudu ka ge le gore o iketlile ga šothe ka selo gane o ke senyeditše nako ka yona nako eo nka ba berekile hate mohlho mongwe gore a hwetše mmereko bona gane jale Tempa o mo tlogetše yena o swanetše a starte fresh a leka go ka ba le dilo tše dintšhi mola ge Tempa dira di-business a leka ka mo le ka mo le yena a leke go dira sela le sela ke rena mohlho mongwe nka ba e tla kgole mara o re o lekile be go se nele gore a ka hwetša mmereko tlhakantšha le gore o ba lebeletše bana focusitše mo baneng ba gagwe a sa nagane gore ka leng la matšatši a ka tsogile a kgaogane le Tempa mola e le gore Tempa yena o ba sa hlwa le gona o ba sa hlwa a rata Sponono o ba na nyaka go hwetša mosadi o mongwe ke suspecta mohlho mongwe a ka ba nyaka Isthembu eno ba ile gore Nelisa o ka re a se motho le Isthembu mola e le gore Sponono le yena a se motho le polygamy so e koša bohloko ke botša gore ga botsebotse go jwang bophelo bo ya jwang ka yena Sponono mo go yena ka ge e le gore go ka se be easy social media ba go botša gore o bitha ba re o nyake gore monna gago a hwetše mosadi ka mo monna gago le yena o maratong ga o sa mo tseba gore ke mang o hweditše mosadi e leng gore o a morata wa mmona Nelisa le yena o sweet gore bophelo ke tlhakatlhakano le nna nkabe le nna ke botse gore nkabe ke kwa bohloko ba go feta gore a ke tsebe gore nkabe ke handle situation e jwang ka ge e le gore o bolela nnete ga go bose go bose ka lesaeteng la Nelisa ke wisha o ka re Tempa a ka no tšwela pele a rata Nelisa a skebe a dira dilo tše e leng gore a di nyakege ene gape ye nngwe ke gore ba Nelisa ga e tla o etela Tempa ka ntlong ya gagwe so yeo ke e leng gore a ke dumelane le yona Nelisa o ka ya ka motseng wa mosadi o mongwe jwa motse ola kwa Tempa le Sponono ke bona e le gore ntho e Tempa e dirang a se yona ke engwe ya di-red flag yona eo ka ke mosadi o mongwe wa motsentšha ka motseng wa mosadi o mongwe tsamaya o ye go itirela motse wa gago mo gongwe and then o dule le mosadi ya gago o moswa o tlogele o la ka kwa le bana ba gago ke opinion ya ka eo thanks so much for watching please forget to like comment and subscribe lerato ke leo tada